Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course, I'm psycho, psychology, of course. Then Louis somehow, of course, ngata king link and Bobo poison. Yeah, so because of course that 13th January, no one post link and Clamarsan, of course, from psycho. Yeah, as you can see, so if you want to 2025, something big coming. It is of course I'm psycho. That's it. Then I've got a snap a studio show car. For now, and says I'm the one studio she look win and do she look win. This of course I have a conversation about so far and I should take a anger like a conglomerate. Studio show of course release a previous project and stuff like that. My one Makaliwa. So since I stopped Psycho message na Good Friday, most likely should go the project dia Easter. Bana makaliwa. I can reveal of course kuna previously I promising 15th November kai komisa ku xikona xi sta ku vele. Ave ke of course I ve khavela December vonyo leyo ka inga ho mangiki December sa arrange kumbe swi na sponsor. Ku maka December vonyo Psycho a hi rivalangi. Mafetu ile gemini mingarivali December vonyo. Kuna December vonyo. Ka December vonyo. I album ya psychology, I album ya danyoka. I album ya lava ita kumeka ka itirana bona. December vonyo. Yito kumeka ika psychology independent cause yona kuta kumeka kuri ya group ya psychology independent. It's more like Tim Sheriman, guys. Of course, okay, check out his project. Of course, okay, check out his project. Yeah, 2024. So, look, okay, check on the project. I've listened to the whole project. However, Psycho if you boy at number the number to ya fan base leswi swi nga fika swi onhaka kwala mi kuma ku a yi na fan base so swi nga endla ku swi mi kuma ku project ya yona yi nga tirhi kahle because a yi tirhini swinene na mhaka leyo so swi tikombi na ku Psycho without yi va yi kha yi tirhi na team yin'we yikulukumba ngopfu swi kombi na ku swa ha teka swinene ku va of course yi kha yi kuma ti-views na mhaka leyo so hence a ni nga ri surprised Ngama sure sa ay sungula wa khay push up shaka na Dr. Joyce Remani khay komisa ku bote mbini makuri se mra thola misava leri ne ro chinisa vanhu kha china vanhu and stuff like that as you can see I sure ni khay push up shaka and stuff like that na her se mra bambara khay komisa swona ku ba bini mara swi nga ku ni hlamarisa ni misayiko sweswo I ku swi tikombi na ku swi nga va swi ferile leswi a endla swona because loko khe languta motive ya misayiko swi tikombi na ku somehow na ku a yi lava ku tlhela le ntsindza le mara mhaka leyi but loko khe hi cheka studio lexi yi nga ka xona laha a hi kona a ntsindza so swi hetela sweswi swi ri confusing swilo swa misayiko ku endleka yini yona lembe na lembe yi cinca studio lembe na lembe misayiko yi cinca studio so arreds mina na advice for yona and still got the same project ya le 2024 yi tlhe yi onha vuxaka na dlaya nyoka a va ha ri kumane na vona mi nga ma hleketa hi endlela ti-videos hi swona vhele hi ndlela hi theory and then theory leyi fika yi va correct vhele so hey misayiko ya disappointa mana hi nga hela na matimba I have no advice. Let's see how things go. Maybe project yona yi ta tirha kahle yi ri yoxe so mara ku vona ka mina ya swa laveka yi va yi na team yin'wana ku vhele na le ka Hosi Nkomiso the post yi suke yi dunge xihlovo kahle tlhela yi suka kona misayiko yi suka yi onheterini so swi ka mi swi nga vi kahle Tsala mi nga fambi mixisana a tirhi ka studio swa vanhu ina tirha ka studio xa conglomerate so arreds ta vona swona swi ta fambisa ku yini loko ri amazon subscribe a ni ta kombela mi tleka subscribe se loko hi nyika mfundhisi hi laha ku xikwembu xi hi pfulela mafasitere ya tilo ta kuma mikatelo okay xivutiso lexi mi khongela mfundhisi kumbe mikhongelo ya xikwembu khongela xikwembu mara loko ni nyika nandza wa xikwembu se wa mina ndza taluya ni nyika nandza wa xikwembu ye aretse ana ina mini kaka ane fa developani kwina developer lexi xi va xikhongeleriwile xa kwetsima xideveloper lexi loko mina ni nikele ya ku ni khongeleleni ena hi tata mani mfundhisi mina mi swi koti ku khongela
mara yena i nandza wa mihlawuriwa wa Xikwembu i toti mani wini n'wina a mi hlawuriwangi na i toti wini hi hayi Xikwembu mani a mi hlawuriwa n'wena a hi n'wina pela mina ni hlawuriwa ku ni fanele ni ya n'wi nyika mali a mi nyikanyana bibele na yi lava mani yi twa musi ni kwala gawo ni kombela mi nyikanyana bibele leyo mara luyani i nandza i murisi so ka ri mirisi hi fanele hi n'wi nyika mali a xava timovha a nga xavisi movha i ta dya hina hi karhi yini a lava ku dya ka hina na